салом бинандагони азиз, барнома имрӯзро оғоз менамоем ва бароятон хабарҳои имрӯзро пешкаш менамоям. Павел Астахов ба волидони Умар Али маслиҳат додааст, ки аз амалкарди пулис ба додгоҳ муроҷиат кунанд. ҷасади шоира Ҷобирова ба наздиконаш супурда шуд. Сергей Иванов, раиси дастгоҳи иҷроияи ҳукумати Владимир Путин, аз ҳузури ҷангиёни гурӯҳи Тангурӯҳи Давлати Исломӣ дар наздикии марзи Тоҷикистон изҳори ташвиш кардааст. раиси шаҳри Душанбе ҷудо намудани қитъаҳои замин ва иҷозатномаҳои сохтмони иншооти истиқомативу ғайриистиқоматиро дар пойтахт мавқуф доштааст. қурби воқеии доллари амрикоӣ дар бозори нақди Тоҷикистон боз боло рафтааст. Павел Астахов, ваколадори ҳуқуқи худ, омбудсмени кӯдаки Русия, имрӯз зимни сафараш ба Санкт-Петербург аз макони марги Умар Алии панҷмоа бемористони ба номи Симбалина боздид кард. Астахов дар пайи боздид аз ҷойи нигоҳдории Умар Алӣ шиносоӣ ба аснод ва амали табибон ва хабарнигорон ҳизор дошт. Ба касбияти духтурон шубҳае надорад, аммо амали маъмурини пулисро нисбати Умар Алӣ Мавриди танқид қарор дод. Ӯ изҳор дошт, ки аз вазорати умури дохилӣ санҷиши такрории амали маъмурини пулисро, ки Умар Алиро аз модараш ҷудо карданд, талаб хоҳад намуд. худи санади таҳия кардаи маъмурини пулис дар мавриди Умар Алӣ, ки дарёфти кӯдаки партофташуда ё раҳгумгашта ном дорад, баҳсбарангез аст. Чӣ гуна маъмури пулис ин санадро таҳия кардааст, чун кӯдак бо санад дар бораи таваллуд оварда шуда буд. ӯ афзуд, ки худ имрӯз ба вазири умури дохилии Русия муроҷиат карда санҷиши такрориро дархост хоҳад кард, чун тибқи богузории ман санҷиши гузаронидашуда муфассал ва амиқ набуд. Инчунин зарур медонам, ки чунин санҷишро ба назорати прокуратура ниёз доранд. омбудсмени кӯдаки Русия инчунин суол гузоштааст, ки чӣ зарурат буд, то модари кӯдакро фавран ба суд кашола кунанд, то дар ҳаҷми 5000 рубл ҷарима банданд. ӯ илова намудааст, ки аз ин қазия ба Владимир Путин, раисҷумҳури Русия ва Дмитрий Медведев, сарвазири ин кишвар, гузориш хоҳад навишт. Астахов инчунин ба волидони Умар Алӣ маслиҳат додааст, ки ба додгоҳ муроҷиат кунанд, то муайян шавад, ки то куҷо амали маъмурини пулис қонунӣ буд. асоси муроҷиат ба додгоҳҳо Астахов санади тартибдодаи пулис дар мавриди дарёфти кӯдаки партофташуда арзёбӣ кардааст, ки дар илова ба онҳо шаҳодатномаи таваллудро низ замб карданд. қаблан Викидеи Русия эълон кард, ки дар муносибати кормандонаш бо Умар Алӣ ва волидонаш қонуншиканиҳоро ошкор накард. тибқи хулосаи ташхиси тиббӣ, ки 7 ноябр эълон гардид, Умар Алӣ бар асари иммунитети заиф ва таъсири ситамегалавии вирус даргузаштааст. марги мармӯзи Умар Назарви панҷмоа, ки баъди гирифтан аз дасти волидон шаби 13 ва 14 октябр дар беморхонаи Симбалина даргузаштааст, дар ҷомеа вокуниши шадид ба вуҷуд овард. мақомоти Русия мегӯянд, феълан аз рӯи ин ҳодиса парванда оғоз шуда, тафтишот идома дорад. ҷасади шоира Ҷобирова, сокини 22-солаи шаҳри Душанбе, ки дар қатли ӯ лейтенанти калон Иван Шербаков, афсари пойгоҳи 201-уми Русия гумонбар аст, рӯзи 11 ноябр ба наздиконаш супурда шуд. намояндагони сархона дар суҳбат бо хабарнигорони Озодӣ гуфтанд, ки дар бадани Ҷобирова изилату кубро мушоҳида карданд, вале то ҳол натиҷаи ташхиси тиббӣ додгоҳи ҷасади ин зани 22-сола эълон нашуда сабабҳои маргаш низ маълум нест. наздикони шоира Ҷобирова ҷасади ӯро субҳи чоршанбе аз бинои бемористони низомии Вазорати дифои Тоҷикистон воқеъ дар маҳаллаи 46-уми пойтахт дастрас карда ва гуфтанд, ки маросими ба хоксупориаш имрӯз дар деҳаи Кампирқаллаи ноҳияи Рӯдакӣ баргузор мешавад. онҳо мегӯянд, ки шоира ҳамроҳи падару модараш дар маҳаллаи 102-юми пойтахт дар хона иҷора мезист ва деҳаи Кампирқалла зодгоҳи ӯст ва ҳамаи хешовандонаш дар ҳамин ҷо қарор доранд. дар ҳамин он Сироҷиддин Аслов, вазири умури хориҷии Тоҷикистон, аз Русия талаб кардааст, ки қатли шоира Ҷобирова, ҷавонзани 22-солаи тоҷик, дар қаламрави пойгоҳи низомии 201 дар Душанбе воқеъбинона таҳқиқ шавад. тавре аз Вазорати умури хориҷии Тоҷикистон иттилоъ доданд. Сироҷиддин Аслов рӯзи 10 ноябр дар мулоқот бо Игор Лякин Фролов, сафири Русия дар Тоҷикистон, аз қатли шоира Ҷобирова дар ҳудуди пойгоҳи низомии Русия дар шаҳри Душанбе изҳори нигаронӣ карда, таъкид намуд, ки ҳодисаи рӯдода ба рӯҳияи дӯстии анъанавӣ ва шарикии стратегӣ байни ду кишвари мо ҷавобгӯ намебошад. манбаъ мегӯяд, дар анҷоми вохӯрӣ ба сафири Русия ёддошти Вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон супорида шуд, ки дар он ҷо аз ҷумла омадааст: ҷониби Тоҷикистон аз ҷониби Русия талаб менамояд, то ба ҳодисаи рӯдода ба ой воқеъбинонаи дода ҷиҳати роҳ надодан барои такрор шудани чунин рафторҳо аз тарафи хизматчиёни ҳарбии пойгоҳи низомии Русия дар Тоҷикистон тадбирҳои зарурӣ андешида шаванд. Сергей Иванов, раиси дастгоҳи иҷроияи ҳукумати Владимир Путин, аз ҳузури ҷангиёни гурӯҳи Тунгароҳӣ Давлати Исломӣ ё Дииш дар наздикии марзи Тоҷикистон изҳори ташвиш кардааст. дар як ҳафтаи охир ин дуввумин бор аст, ки мақомотҳои баландпояи Русия аз таҷаммӯи ҷангиёни Давлати Исломӣ дар наздикии марзи Тоҷикистон ва Афғонистон изҳори нигаронӣ мекунанд. оқои Иванов рӯзи 10 ноябр дар Ҳелсинки дар ин бора суҳбат карда гуфтааст:
گپ درباره شمال افغانستان می رود که جنگیان و طرفداران دولت اسلامی در آنجا برای خود جای پا درست کرده می خواهند حضورشان در مرزهای تاجیکستان و ترکمنستان را هم تفکیک بخشند. روسیه از حضور جنگیان دولت اسلامی در نزدیک مرز تاجیکستان واقعا نگران است، تاکید کرده است. او رهبران دستگاه رئیس جمهوری روسیه میگوید که موضوع در حال برداشته شده است که مقامات فنلاندیا از سرازیر شدن گریزه‌ها به کشورشان ابراز تشویش کردند. مقامات فنلاندیا گفتند تنها همین سال توسط شویتزیا به کشور آنها بیش از 26,000 گریزه وارد شد که اساساً شهروندان افغانستان میباشند. سرگئی ایوانوف میگوید این گریزها اکثرا ساکنان شمال افغانستان هستند که به قول او قسمتی از این قلمرو را جنگیان و جانبداران دیش تحت نظارت خود درآوردند. از این پیش در روز 4 نوامبر آناتولی آنتونوف معاون وزیر دفاع روسیه در نمایش وزیران دفاع کشورها عضو سازمان اتحاد نظامی اقتصادی کشورهای جنوب شرقی آسیا در شهر کوالالامپوری مالایزیا نیز در این باره ابراز نظر کرده بود. او گفت در افغانستان نفوذ گروه دولت اسلامی رو به افزایش برده، حالا از 34 ولایت این کشور در 25 ولایت این گروه فعال است. تجمع جنگیان این گروه در مرزهای تاجیکستان و ترکمنستان ما را جداً به تشویش آورده است. و قبل آناتولی آنتونوف فعلا به صف گروه دولت اسلامی که فعالیتش در روسیه و کشورهای آسیای مرکزی ممنوع اعلان شده است، هزاران شهروند خارجی از جمله شهروندان روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان شامل هستند. محمد سعید عبیداللهیو رئیس شهر دوشنبه جدا نمودن قطعه‌های زمین و اجازه ساختمانی انشاءات استقامتی و غیر استقامتی را در پایتخت محقوق گذاشته است. طبق اطلاع شهرداری، بررسی مسئله جدا کردن قطعه‌های زمین برای ساختمان در حدود محله‌های اهالی‌نشین شهر دوشنبه از 12 نوامبر سال روان محقوق گذاشته می شود. عبیداللهیو در قرارش سبب این اقدام را تامین محله‌های اهالی‌نشین با انشاءات اینفراستراکچورهای مهندسی، نقلیاتی و اجتماعی ارزیابی کرده است. او سیاست معماری و شهرسازی شهر دوشنبه را وظیفه‌دار کرده است که لایحه قرار حکومت جمهوری تاجیکستان را در خصوص تصدیق تصحیح این نقشه گنرالی شهر دوشنبه طبق ترتیبی مقرر گردیده برای بررسی به حکومت جمهوری تاجیکستان آماده و پیشنهاد سازد. قراری عبیداللهیو درباره محقوق گذاشتن ارائه زمین در اجازه ساختمان در پایتخت در حالی است که به گفته کارشناسان اگر این اقدام طول کشد می تواند باعث بالاروی نرخ خانه‌ها در دوشنبه شود. و گفته برخی کارشناسان نرخ خانه‌ها در پایتخت در پی تاثیر بحران اقتصادی پایان رفته است، اما اگر ساختمان‌های نو قطع شود نرخ‌ها می توانند باز بالا روند. قرب واقعی دلار آمریکایی در بازار نقد تاجیکستان بالا رفته. 11 نوامبر یک دلار در صرافی‌های دوشنبه تا 685 سومانی خرید و با ارزش تا 693 سومانی فروخته می شود. این در حالی است که رسما تشکیلات‌های قرضی که از 26 اکتبر حق معین کردن قرب دلار را دارند، ارزش اسعار آمریکایی را در علاوه‌هایشان از 671 تا 675 سومانی معین کردند. اما خبرنگاران و زدگان که با سراغ دلار به صرافی‌های دوشنبه رفت معین کرد که بسیاری آن دلار را به عوض 672 سومانی می‌خرند و 693 سومانی می‌فروشند. قرب 1000 روبل روسی در نقطه‌های مبادله اسعار پایتخت پایین رفته و 104-106 سومانی برابر شده است. قبلا بانک ملی تاجیکستان که طی ماه‌های آخر قرب دلار را در بازار نقد کشور خودش معین کرد، اعلام نمود که از 26 اکتبر سال 2015 قرب دلار را باز خود تشکیلات‌های قرضی معین می‌کنند. در برابر این بانک ملی تاجیکستان ابراز نمود که وضع بازار نقدی و فعالیت مؤسسه‌های بانکی را که به خرید و فروش اسعار خارجی نقد مشغولند همه روزه نظارت خواهد کرد و در صورت راه دادن به حالت‌های حناتی و بی اساس بلند کردن قرب علیه‌شان در یک جایگی با مقامات حفظ حقوق چاره‌های قطعی تاثیررسانی می‌اندیشند. تماشابینان عزیز، اینجا به پایان برنامه امروز رسیدیم. برایتان خبرهای خوش و سرور زندگی را تمنا می‌نماییم تا بخش نوبتی. خدا نگهبانتان.